hên o'clock and ik chắc học việc đăng lại tu lại riêng lại nọ này đau lại ao con chê mẹ nghe phương dễ ô tam hạt bạc lên mi họ bạc si họ tất cả bảo vàng họ hết rồi có nó. Em xin chào quý cô bác cùng các anh chị em. Vâng, đây là phong tục của người đồng bào Mơ Nông làm lễ cúng khởi công móng nhà nhằm mục đích cầu xin các vị thần linh mang lại bình an, may mắn, mọi việc được hệ thông cho gia chủ trong suốt thời gian thi công công trình. Thuyết trình đi. Làm gì? Nó làm gì Và đây là chủ nhân của ngôi nhà khang trang chuẩn bị được mọc lên sau vài tháng nữa nha. Làm cái móng cột nhà. Mọi người thông cảm nha, hôm nay chủ nhà hơi ngại ngùng một tí. Đồng thổ nha mọi người. Làm cúng móng nhà. Đây là ông thầy cúng. anh thêm bạn phải phu các bốn ba con ta cái quay lăn cái đâu bao các bốn ba vì lên mình họ ta cha cao cao họ ra cái ada này ra tung ngô ra dụng sôi làm vụt ra vào tô biếng tai trên đây ra tay đôn chắc cái em rong cái em ra tay đôn đấy phải mất chân cơ ôm đấy ra buồn đi chắc thật bực phơm người đấy anh quay anh lăng đấy con món sao gặp đi chắc thật bực là khu như khu vườn bà tròi ốc lạc bà trêu bà lụ bà len bà lòi bà đồng khu cái tầm cọ phù cái tầm cọ phù là bốn ba tam hạt lạc làm sắc chân tao con cái phụ nữ miền các chi rất cho con bằng chiên trước như trước quân này là ăn chui là ăn non là ăn là chi sắc đặc năng là bốn ba tam hạt lạc là phải để này phải tao rồi này phải phơi phải lồng phải trục trục chặt ngồi để này là bốn ba sắc năng gan vô lại cái nàyผู้ฟังก็เลยผู้รวนก็เลยพระอูผู้มนต์บาปได้เลยมีจริงก็ตีจริงตั้งแต่ผู้ฟังอันจริงกับผู้ฟังก็เลยกับผู้รวนก็เลยพระผู้มนต์บาปก็เลยเลยมีเลยมีตัวชั่วตัวเชื่อป้าเลยทำก็ชูตั้มก็ให้อันหาวเลยอันเกะเลยเกะปรักเกะเรเลยอันมาสิบุกตันชักเรียนเลยชำอูชำก้อนอูละชำก้อนจำชายหอดประบุญบาปนึกชักถักไม่เป็นเพื่อได้ประบุญบาปnày bạnเคยตำเลิกบุกเลยbạnตำทูบุกเลยbạnเคยโอ้ยบุกเคยเรื่องผู้ทำทุ่นบุกกันอะไรจะโตกับเราแล้วประเชนรีเช็ดประดามทริประบุญบาปแล้วการเลือกบาปเอกประบุญบาปอันเวหลังจากกรองอูตัวไหนกรองโกลตัวไหนประชักโทจักมามตัวไหนชักมึงเชื่อกันอมไหนประยุกไอชากไอเชนประเคนเบอร์โปรอันเกอร์Anggur am tempam atau berapa pun tam maklak kon ke ne. Ani khak khak phịch lệไปเบื่อlệประบุญบาปพวกกรองนี่แก่แค่quan nhà phật con nến này, đầu heo này, thịt nướng, cái gì kìa, lòng heo, đùi heo, gan heo là những cái thứ không thể thiếu nhé mọi người. Khúc này là thầy cúng sẽ cúng cho từng thành viên trong gia đình. Đầu tiên là vợ chồng, xong rồi mới tới lượt con cái. Cứ một người là một ly rượu với lại một miếng gan heo đã được luộc chín nhé mọi người. Cúng xong là phải uống hết ly rượu cần với lại ăn hết một miếng gan heo đấy.
ด็กชักผักคนเพื่อนเพื่อนได้แล้วเขาคนชื่อแม่แต่หมดแล้วบางผู้ยกบางผู้กลมจนได้บางผู้คือบางผู้รอดจนได้บางผู้นายโมซาบางเชนเรือเช็ดประนามปริแล้วบุญบางผู้ปอดทองเข้าได้แล้วแต่วิธีการทีก็ตัวอธิกระถุงลูกหยุกตัวอันชำมัดยังคือได้ประบุญบาประชาชนเป็นได้ชำมัดยังคือได้ประพฤติประมวลประโคมประเราประมงผู้รอนก็ได้เที่ยวได้วัดคนผู้รู้ด้วยพินอะไรที่เกี่ยวกับวัดเด็กวัดเพลือกับชาวบุญแบบประกอบ ชักขัดปิดแหละมาปลูกมาปันชักแล้วมาเด็กยืนเด็กปนอนลูกแรงผู้ปะย่อม ông ghé chưa? Cũng hết Sao nghe hả? Ngay ăn ra lại là mọc rộng mọc năn mọc nhục mọc đủ lại ra mình đang cái soi tiền lăng ngay Cha mình xem mặt lăng cho được này là phục làm cho tụi em ra phục vụ tập ra không hàng là còn ngon chào hôm nay đi viên đi hôn anh đi tập học tôi thấy vừa đây ra phục vụ là rất nhiều chuyện các chi chi trong các cố gắng ăn chi anh đây số một số ra ăn chi này kia chi cũng đồng đây nào chi nào dân ra bốn ba bốn tám hai các tên các hồ có lẽ chưa tại thích mấy này ăn ốc còn chào mai lại khách sạn này ra bốn ba ba về ra hào lưng hào lưng rừng buồn bạc kinh doanh khen bằng khen tâmพระพุทธมหากราบไปลำดับกันคนเข้ากับพระพุทธมาได้มาเป็นพวกลำดับนำมาบังคับพระพุทธมหากราบนับชักเขียนเอาคนนอนเข้าที่ชาวเขาคนใช้เบื่อได้เนี่ยมันบุกเปิดพระศิลาเก่ามองแต่บุญบาพุทธมหากราบเป็นที่เรื่องบุญอันใดและอันรู้และอันดอนอันบัดนั้นบุญและอันทักษะบุญบาบาลูกบาเปลยรู้จำได้บาจอดบาจะได้อยู่พุทธมหากราบเป็นเพวกเรื่องผู้กำกรองผู้ห้ามชนผู้กันและเราบาปตามหาโลกจักเกียนและบาป Bắt khuôn mà đấy. Xét giờ cha mà đây ra à bật. วันโอ้ cấp hoa cấp duyên hồ Không, sao? hoa ơi